Mwambiani maana Faransa nza wakolonize Maoré les Adjis. Bonjour, je m'appelle Ismahan Ahmed. Je suis à l'école Winat en classe de CM2. Je vais vous expliquer pourquoi la France a colonisé Maoré. Bonjour, je m'appelle Nouroul Houdamze Ahmed. Je suis en CM1 à l'école Winat. Vous savez pourquoi on est là aujourd'hui? Bonjour, je m'appelle Chirif. Je suis à l'école Winat en classe de CM1. Je vais vous dire à quoi correspond la journée du 12 novembre. Bonjour, je m'appelle Zewidan Insav. Je suis en classe de CM1 à l'école Winat. Aujourd'hui, je suis là pour vous expliquer ce que l'on célèbre le 12 novembre. Les Français veulent coloniser Maoré pour deux raisons principales. La pression des colons de la Réunion, qui pensaient que ce serait le point de départ idéal pour conquérir Madagascar. L'installation d'un grand port dans l'océan Indien. Ils croyaient que le lagon de Maoré pourrait convenir à la construction du grand port dont ils avaient besoin dans la région. Ils s'entendent avec le malgache Andriansuli, qui se dit sultan de Maoré. Et comme celui-ci a peur que les guerriers enjoignés viennent lui prendre son royaume, il préfère le vendre à la France en 1841. Pourtant, Maoré devenue française n'aura jamais de grand port civil ou militaire et ne sera jamais non plus une riche colonie agricole. Sur les plantations, les travailleurs sont maltraités et mal payés. Les Comoriens restés indépendants sur les autres îles de l'archipel, en sachant ce qui se passe là, n'ont aucune envie d'être colonisés. Le rêve d'un grand port français sur l'île de Maoré s'est trouvé irréalisable parce que le lagon de Maoré est difficile d'accès et que l'île s'est trop éloignée et à la fois les côtes africaines et malgaches et de la côte des Indes qui s'est entre-temps déplacée vers les Mascareignes. Comme le seul intérêt de l'île, c'est de posséder de bonnes terres et que la main-d'œuvre constituée de nombreux travailleurs engagés anciens esclaves À quoi correspond la journée du 12 novembre? Le sais-tu? Après la dépendance des Comores, le 6 juillet 1964, les autres pays ne reconnaissaient pas encore les Comores comme un pays libre et indépendant. Le 12 novembre 1964, les Comores sont devenus membres de l'Organisation des Nations Unies, que l'on appelle aussi l'ONU. Ce jour-là, le drapeau comorien a été levé pour la première fois à New York devant tous les autres pays. Cela veut dire que les Comores ont été reconnus comme un pays libre et indépendant? Oh oui, le même jour, les Comores célèbrent aussi la journée Maoré pour rappeler que les 4 îles Grande Comore, Gazidia, Anjouan, Souani, Mayotte, Maoré, Moélie, Moali forment un seul pays, même si Mayotte est restée sous administration française. Le 12 novembre, on se souvient donc de deux choses importantes. 1. Les Comores ont été reconnus par le monde entier. 2. Les Comores sont unies et sont composées de 4 îles. Grande Comore,
Khadija, Nojwan, Zouani, Moyoyot, Maore, Moeli, Mwali. مرحبا من جيني مردونغا وارماي سدان كما أغنيا نوز وحيبا FM رانغونو موروني بلاس دندبندانس كاو مردونغا ومشري أورونيسا كتعلم كاو وكوشيزيزا وكانرجو كهنم زمداسي كاو رمال تنغولي وجواو إمكالي كاو دواناز جنوان والله washashini hamaha wajawarinika na ho waisheleza haku ya ukana atampakada basa maore keno jua ukaya kaiti mengoni mweko more au kaya maore hiyo mengoni mwezi siwa zine zi rekonese wao na harma dunia kamili baada ikao wanazijana wanu wala waharumai ekolminate wajan na worenesa ujuzi wao garjoheda na upara shama ikao wabali ya lezina ya wenye ngoma samahani wenye ngazi wala haruma mji waezi wa moroni ikao doa razade haukaya jamaili ngabwandome ngabwandrazade sha amma hungar joteleza o andrazade namkaribu مرحبا من جي رمامبياني مردونغا او هرماي سدان كما دنيا نوز وجاز يبريز كونينا موروني وجاو مردونغا او هرماي حيبا FM يابونغي درجوندا او رانغون موروني هرماي شوانزا شهور كاو سوهامبالو هاشي مانغا بلاس دو l'indépendance omshirei wa lesiwa la Komor Maore banda mahamiji ya waza la rengwa ni mbeberu wa Komor bandu ya hao washemeza leji la ukana Maore yo Komor Maore na rejei bengi atapaka dabasa rahake tu shinda ya rejei sha ya bidunge evenema ngende yao o garjodo sana resheleziza eshamaikao wanuwe timizi au yamlikao weye timizi ujo tsengelabanu ili yado ka haraka akana haraki fubabi haukayao wanugo wenji na emasihu yao mashashi abonge imrikao mujoheda na udunga wanu Swahim Said Mad ikao hanormaye école EPP sans fil na doji tayarisha wanuwe timizi ujo paroan Wena
kazi Moroni wajaonesha utaalamu hao na ujuzi wa hao ikao sonti pia riono ukaya zerongo zisi bahano makati anu kamdo para emnai mwana ikao lona mlaha Sahim Said Mad ikao harama ekoli ya EPP Sans Fil na hudhuria banu ili yajaonesha ujuzi wahe ni makalima yahe namna ya panga haudai sheisiwa Shamaore. Karibu. Assalamu alaikum. Je m'appelle Sahim Said Madi. Je suis en classe de CM2A. Mon école s'appelle EPP Sans Fil. Je me présente mon poème. Maoré notre île. Maoré l'île très locale. Tu fais partie de nous, c'est évident. 4 sœurs sont nées sous la même soleil. Mais une s'est perdue sous un autre ciel. Le 12 novembre, on lève le drapeau, on chante fort, petit et le grand, très haut. Mayotte n'est pas loin, elle nous entend, elle bat dans nos cœurs tout le temps. On ne veut pas la guerre ni le cri, mais qu'un jour Maoré revenir ici, avec le paix, la justice, la vérité, les 4 îles vont enfin s'unir en liberté. Shukran. Wananyasi Sahim hajaonesa za fikra na yeye atarajamu kabisa utukivu ikao ya lonu. Makati anunga topale mwanamsho hatu muniradu ajaonesa bahe poem ikao idalia koliho masuya leo zeno ikao nazoko viraba nzonzi zitsobalia fikira nzima sha eshanyisa ekrituri ya hemruwae peidalo jabam muniradu karibu zemikro zinu gizona hajanao. Assalamu alaikum. Danzi kwezi ni mwahaja na mdaze mkenti mruezi nilokali rewa neulo mwadebe aisha hata yeulo mnono yeura danzi bo wa Maore danzi kwezi ni wakazi haurongo warirwandazi hauparanyi walezi Maore ile danzi bejeu ya rohe mwazi yena feye mwenda nansi na wasaya wehima we mweneza ensi warende haja mtimbansi heni saya ya rongo wangwa tomreme ya koti sabu ola bahe boya rende haja mtimbansi heni saya ya rongo wangwa mreme ya koti hema ore kuturo hatozi habo arende hajemo hagonzi ngarijo hutoa hosoni mwao hamvuyu na ndrazi kurilele hamakazi sha housamivu uchawae makazi bahari irandi haja walezi ngojori reje haurahisi na nafasi Maore ya komori Yezama ziliha zibadiliha na asiri babaiha kokonsi hafikiri share lalangari jaoru japawa irende hajanaza ngwachirao na bahari irende hamazamu ngwazamisi wao
shasuala ngamjuzi sao yengo wendo hango ujobo maore na beje uye wateshea maore tienshi mahamitanu haulindia leo tienje zizi wakume haufikiria leo mhimi ngamumtesheao tabuze hija ngamreshele yao shama ore likansi ngari mlindao beje uo wakati rijoko mrema zendao haukaka rijakansi rabahita jawanrutao shari kansi ngari ulindao yenga mbakio haunga mjao leo inu utawa shango jori rejei hunuridio beje ungarijo mukumu yezama zijao. Merci. Farhada unirabdu ikao hajahari onesa imakalima yahe na harambi ya danzi abo raili danzi abo hene mrungujuo ukaya iyo bahiru ihoza umundu danzi ya hamenji waha danzi la banguzi waha danzi la mrikao ala lahari tongo hamaruha waha malanzi ya mrikao haralahitwa chao kwa leo mananyasi munira abdu manamshwa hatu aribeli ya danzi la mahoza la keshesi wa shamawa makati yanu kamjoheda na upara eshama chakitamadun shama sapanga wa mbeni ili ajari onese ujizi ikao uaribeli yao nao garijwao kana ekaramba pasampanga aho ezinawilo litsobalia utukufu nana ujuzi wahe eshughuli masampanga wa mbeli na mkaribu Nendo shambo si wana wa Komori nendo shambo jatukale si wana maore ni usiwa marhaba menji yimridunga o harma ye CDN Comores Dunia News ye masihu ya hefumne ya leo tuwafikio tarehe 11 mwezi wa Novemba mahazizili wa 25 ye Comores Dunia News ye Haiba FM garjunda o harma shuanza sha uhuru ili hauja usherehi holiho madama le maore ile suala la maore banda yembeberu halirenge hata mpaka ndabaha katukiri alirejeza yabonge wa Komoro wazee watu wao banu rangu bala hata na leo ili wawaniye sheswashini kirejei benge hata mpaka ndabaha saraha kalitukiri la lejeziwa sha muhimu hata mpaka ndabaha kwa tuzi ya mbwana ikama sapanga wabiri amparo eshamasha tambwe teatro wadoji hudumu au kaya wanuwe virango wajoja onese chezo boneso na gamfikiri kao ngobanu ili wa chansi harma umkonti huu yabonge ngarjwenda na udunga utamaduni watu ngoma za kiutamaduni usiku wa leo masiku ya kheri na baraka wana sawa
Eo arabane chi wananyasi wa Masampaka emakatiano garjo parale chamala Tambwe Theatre waje warenose chezo bweneso ama kabla ra Tambwe Theatre wajanjia dojuza ya ukaya bada Tambwe wajoruja garjo wawe roha garjo dunga imananyasi mwanamshohatu rishma ikawo Gejodunga bada Tambwe Theatre wajoruja na mkaribu Utezi amba urende, zanu urende. Urende, zambi, urende. Siwonesa abantu kango duan direct au Yuan direct. Okay, siwonesa Ruma jana ngaridunga oba. Oh, siwonesa abantu kama sikitifu maziro au kamira nyamkomori. Oh, tijuzi sabanu ya ukana hena usikwari mwefeti ya mada yinu ya he ya journée Maoré sababu tawo mna wakati chef faida kartu Paris mwana mkari kaihisa byorungo we kaihisa mo jawro abo yo deja ngendao o problemu ya jiri ndo kama mwana mkomori masikitifu maziro ba komori ndo kayanga mwana ule tengolinu gemkini haukana ngomba ukana ndo siku ya ufete o siku ya he emasiwa mane ya ukaya yake bazima sha garjuzi sawo komaza barindi no ndu wanu watoto wa visa baladuizo lelo nungwa jihada ya ukana wa komori kwa wanawe komite Maoré ye visa baladuriza bari sotolo yabwari kubaliana na kubaliano kana lelo inu sijeri kansi haru mabanu yakana haru mashari ya amanda inu haukangari rumilwao sisi wa Komori rende hamizingasi gari aningari hamanga rendo kasi mizingasi rendo rende ralo hamafu wange mwana makarimu aminukana satiro ngowa hata wakati wa sababu mono ngome sandisa sha kasi na zinji za hamba hizo gasoka nziro harumenti yatu ya shukuria marhaba mengi ufati banule ho ngora ndiho makekasi ya hindi ande ya he efetina doishi amjaze afisha zahe journée Maoré justement wanubona bironzani ho siono mji kamili wa Jumatsozi na Shigoma baada ya ho tipirana na mzema hunu mjini akozina Shigoma abasa na yehala wada nguhe hasaruhambiyo ako trao atadami solo mjomba hakozina tunada Maoré akaula mbahindu abambi afunga sumu ayi kamba bibo swali usiku wa leo usiku wa uzina na ulambani mbahi usiku wa shelezizana edamu yatu na ubazima aba ubazima eunu ubazima hindi nabo gasihunungariwo nao enamne miji kamili nensi walojumotso hambokana Maoré la sidekina ekomori enamna hiyo Maoré ndio miongoni mwezi siwa za Komori cha sababu yao tamaduni na siasa ndongozi kauha wa ne siasa sana mbuloma ile na mataka ukohela Mungu yohanza yanesha kumbwanza wasenyu izokweli zingaromhono sha malgré tout ekarbanzera ngaliye bochengo garjo hunda Maoré wazinao emizimika odor zinao wajau ekarbanzera ngaliye eshahula walao ishori lao gardi sana istatsawera ngaliye garjo hunda hata zanongopia izo ya basa otukuzinwa hindi Imana ridua za utamaduni wa mhuyu hanomiano wa hatu usiku wa leo unungareshelezi zao kana Maoré ngio harima ziroho za hatu linga mina ya Maoré hareche atufanya fiti kuyu
ranzingazija ramwali ranzuana na maoni jau halis na mitrenge ahadi ganyibanunga nyimazahiri ekaya warireje bahi gazija banu garjozina tare rirohe abo risenzuani iho dokonga jore na deba rero hayabo renza tumwali iho garjozina mbiwi baada ya kartimizia warsanganyezi siwazo zira riseza maore iho dokonga garjore mendri garjore mashigoma ruonesuka masiwa mane yawe ya Komoro usiku huo garjozira watira pia watira mkulano akafaulu Wanu mintuwele wa goswali wanu wanzo unome wa waziri wa homzino iyo wahenso hone ile putila titi keriyo Mzamba alibote usiku wa leo unungoreshelezi zaoka na orenge nshio harima zeroho zatu Daisha ye baharine maluja nganzao ya ribanzao Nangabo usiku ikao wanansi kwa nuhamba dasinao shango ajotsanganya ahamba dasiwa Komoro Tambwe Theatre Marwa mechiwa na nyasi wa Tambwe Theatre emakatianu garjudunga mwanamshohatu Rishma Rama Bakar ikao haruharma ikoli ya EPP ujoja ya rinekeizu ikao yaripangia na udojuza baada Rishma jojabanu ya huwa na nyasi wa UGM wadojitayarisha c'est évident. 4 sœurs sont nées sous le même soleil, mais une s'est perdue sous un autre ciel. Le 12 novembre, on lève le drapeau. On chante fort, petit et grand, très haut. Mayotte n'est pas loin, elle nous entend, elle bat dans nos cœurs tout le temps. On ne veut pas la guerre, ni le cri, mais quand jour Maoré revient ici, avec la paix, la justice, la vérité, les 4 îles vont en fait s'unir en liberté. Merci. Marhaba menji nyimridunga o harma ye SDN Komoro Dunia News ujazi habari za ikoni na Moroni wajaunga mridunga o harma ye Haiba FM rimwambia nukana journée Maore wameja ni komite Arjota soma kama mjokana wanashuri ni watu sonza Jota jia mikaudo na shepande ya vezani kurubie van Taarifa ya balale gari la balai nambari ya 667 AQ Gutajiwa imanari habali la magari vala katuja uroha Garjo hendelea ni baramaji ya hatu na utsahasoma za hatu haukaya Oliho shuli ni hatu sonsi abonge lazimo vatu ruonese o tikivu hasonsi Baada ikao mwanamsho hatu Rishma Rama Bakar Aja haonese za fikra Andu para eshamasha ijem Wajiwa haonese utaalamu ikao Doa ubalia emasiya leo ili wajiwa haonese letongo ikao Doli lobamu Na hoshele ziza wajau Ukana ekawa nuwabiri
eshama sham benangoma wajua huja wajau waonese eza hao fikra. Ae asimana le tale, wo asimana le, itana riparana aya, oya oya Asmana
إذا تشايزم فيا بعض Marhaba menji tujuru garjunda ora si nele chama liwana onze bwana kana maore irisai nele komite maore ranguba no place de l'indépendance garjo para mwanayasi mzima ajaronese nyandu ikao haihudumu bahe ili yajia mweneseni izo ikao yafikirio uhusu chesi wa shamaore nade mwananyasi Asman Ibrahima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Kwa leo timbeliani nyandu ya badia ya titri ya idulio shamasi. Idulio shamasi. Gamono tungu ya basi. Na miskontan siuhe shanga mono tungu. Roho zindinga zila wao humsafara wa masiri. Asibabu dem karibu nami. Beberu harihondo. Ewe, walinga mkozo. Ulibela shiyangu hante manya singuri yangu. Roho zindinga zila wao na wenga wazo wa mananizo. Basi nguna hutowe dahuli wajizu. Tanzania ifesha msuhufa au kemda hufa kasukiria hafa. Aho nsilo jwanifu. Wadu tita moti ufa. Sibirize nzia pia za ureje ze mwanyanyasi. Shamsu shinda wana msuransi. Na mihunde ndazi. Chawa gungulo nani uwe nyezi. Marhaba Asman Ibrahim ikao ulibedilia enyandu yao ili ujobonese utikifu ikao bahunga wano mbena ngoma wasanga wa matayat nasi karajowa hansiza ishiwanza na washeleza ukana rijo jibiwa ikaeza ma ziona zengoma wasana hata wadosha shiza wakati ikeha mabanu gasara makonkuru babe seye wanuga jo do tatuza akuyu ili rishiderjero wakati mbeni ngoma rambao amji mwema ujisao
wange uchele Goma leo goma, goma goma leo goma, goma sila ena sila asai mwanzo goma, eka sila meni goma itamani, sana bere simane nami, kukaenda walole kujanga, wele kujaji sahau yeshana mbere simane nami leo shana mbere simane nami ukawenda walole kujala wende kujachu sanrume insao yeshana mbere simane nami leo Mana sambe ndizo siri zinao ora na washaka unungoshao goshao ramwe hamle goshao ramwe unungoshao goshao ramwe hamle goshao ramwe na lebe ngoma noricho ubona unungoshao yenu baroga mabake banga na kingoshao ramwe goshao ramwe hamle goshao ramwe asuru nae amwayowa beningo marija na furaha njema amwayowa asuru nae ambayowa beningo makuja na furaha njema ambayowa na iwe ngoma na iwe
mwana leso emaua leso mchadio emaua leo emaua 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 yatio na leso emaua yeto mchadio lalia mwana lalia mwana lalia lase mwana siwe lalia mwana lalia mwana lalia lase mwana siwe wana kupendo siwe chale wana kupendo siwe chale baba mwendo hima wali kuzo mwendo hima wali kuzo mwendo mailere Marhaba mbena ngoma Oliho emasihu Yenda mbio kabisa Marhaba menji Yawonge Nyumaridunga Harmaye CDN Na upara Komoro Dunyanuz Naijana ili ajoya Garjo Lahani banu Madamari Kao habalale zina La rasla Rimnikeni Na hoshele zizawa jao Ye journée Maurege Ndelea Orangu banu place De dépendance Moroni non do mwano hautaha ya maore ireje yukomite maorengo banu hawana se bwana zinu rangu balata ba yabonge ngarjende na uishia ye poem ya hemna mwana mshohatuoi kao yambwa Raslan ngesa ila rije rizie madama karina ushinda rimnikeni kwa kamilifu wa he shughuli Abonge narzirenge umbabahanu. Salam alaikum. Mayotte, île volée. Sous le drapeau tricolore, ton cri résonne encore. Je n'ai jamais voulu cette chanson. Mayotte, enfant de Comore, déchiré par des noms volés du Nord. On t'a promis progrès, école et avenir, mais on t'a pris ton âme, ton droit de choisir. La colonie se cache derrière le mot département et ton peuple saigne dans le silence du gouvernement. Des papiers, des lois, des murs de frontières séparent des frères, des sœurs, des prières. Pendant que Paris parle de liberté, des mères pleurent, des enfants sont rejetés. Les barques chavirent des deux rives, chargées d'amour, des douleurs de dérive. Car être comorien, c'est être suspect. Et être maoré, c'est vivre en inquiète. Oh France, toi qui dis porte la lumière, pourquoi noircir nos mers, nos terres et nos misères? Ton empire n'est plus, mais ta mer reste lourde. Sur un île qu'on garde comme un gourde sur la gourde, Mayotte n'oublie pas, elle veille sur la nuit. Sa mémoire brûle, son cœur défie. Un jour viendra, la mer parlera vrai, Mayotte est libre et comorienne à jamais. Merci, Chambre Théâtre. Wenyingazi ekaya raka nyitsima tayari arjo para mnajana wasaya hata ikao gamjolo jihudum arjo para emana mshwahati ya jaronese epo muyahira lezina sushida ulisomando
Ajeda no para Ekona mshwa hatu Ajaronese Ewa wima namni Samahani Ajaronese Ezahe fikra Ade mwana nyasi Misha ujuma Onyingazi kawa ya somo Na mtatuze Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous le soleil brûlant de l'océan Indien, Mayotte pleure, le cœur plein de chagrin. Fille de Comores arrachée à sa mère, elle porte en silence une blessure amère. Les voix des ancêtres montent du rivage, elles murmurent le passé, la honte, l'esclavage. Des drapeaux ont flotté, des lois ont changé, mais les âmes, elles n'ont jamais oublié. La France a tendu la main, mais à quel prix? Sous le vernis du droit, combien d'esprits meurtris? Des promesses dorées cachent des chaînes légales, et les frontières dressent des murs inégaux fatals. Dans les villages, on parle de langue, de douleur, le cœur mahorais bat entre peur et rancœur. On rêve d'unité, de retour d'un drapeau, mais le vent colonial souffle encore à l'horizon. Mayotte, l'île blessée, gardienne des mémoires, ton peuple lutte encore pour écrire son histoire. Ni tout à fait libre, ni tout à fait française. Tu portes le fardeau d'une île trop française. Et pourtant, dans tes danses, dans tes nuits étoilées, brille l'espoir d'un jour où tu seras apaisé. Car même la douleur, ton âme reste fière. Mayotte, perle d'Afrique, aux racines. Salam. Ngoma ikao ngejana na urema basa wanambia nimwambie mkai maraba menjinga rijo titria mlani banu shangar jo onana tena madama osiko maudu tujuru ye komite maore ngona mkonzi elinu yoka inu journée yandi sarangu juzi jana leo hata maudu tena ngarjo kada sinani maraba menji Comores Dunia News et confiance ya hanyu nam kejuma wabone awinji ye Comores Dunia News. Assalamu alaikum wa alaikum salam to ka